Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyok ka. At man amoy kinatinauyag. Di mo't may kikat. Moray at tumarak. Isulat tamad. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka ngamin Idi pa lang ay bagbaga ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't ngamin araramidin. Wanto. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Manungan, ti pawit mo. Hulya ba ka? Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Alaman nga ron. Diyak kumakayat ka. Pa-check up mo. Ang gaputakid daw mo. Sige. Pagbigyan ka ba ka? Ala-ala nga rudan. Tada pa'y aramidek. Merinda ka ba, Listong? Merinda ko na yan. Ay, sige Nay, talaga yan. Labit lang Anyat kaya tiyo merinda ya. Ay, nangadumat ti kwartam istaw. Sagsasangaribo pa Pinawitan na kakadimanan ni Hulya nga anak ka. Uy, apa ya tatang? Anda reklamo yan? Ibagayo ano kasapulan nyo ti kwarta, tekan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusa, ti kwartayo baraw. Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kamin ka ni Hulya. Apay akas na nasakit tinakam yun, no pauitan na. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintar aramida. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigregatan ti anak may. Ay kat kwarta mimat nga agasawa ti ususaray. Agdaw-dawa ta kaya kada kayo. Man nakibiyang kay launay katugangan. Iso nga adotisan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tay kaskara kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi kam makibiyang. Kat kastamot ti aramid mau. Anyat kaya tiyo merienda ya, ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya? Ilak aman yung ninanang iti merienda na. Ta mangala kayo. Kalpasan na, agawid kayo. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manen iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagak laeng anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo iti istor nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanu iti istor. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay, anyat marikrik na aya. Nabayag nga may na jay uyak na nang. Saan nga agim imbag? Uyak! Ha! Kasla jak mamang-mangag nga aguyak. Kasla na salun at mat ni istaw. Panag kunayo laang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguy-uyok na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyok na nanang. Kasta aya. Na. Jak nadlaw daytaa anak ko. Wan ta ilimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala nanang tani. Adda pa'y aramidek. Baliwan tayong tumanong tiagsarita, wan. Bye! Wan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta kan? Huli asawa. Kagat nga puklaw na iti doktor ko. Kan? Kumusta nga iti check up mo? Kan? Pinagsangsangit ka. Huli ba kayo? Kawanan. Dandaliak sa matayan. Ha? Apay ay lakay. Anyat sakit mo aya. Handa ka naman gaya mo kanser ko. Isasaan nga imbag tuyat ko. Anya? Anya cancer ngay? Lang kanser ka naman bakit? Awanan. Mapalo ka na iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutan sa uiti kasta, Istong. Aging pagkapay. Kan, anyat ko na ti doktor ngay. Agagasak ka na.
Ang muray san-san, tagastos lang dayta. Urayak natan ati papatay ka. Ay, saan agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutang aramidek, basta gimbag ka. Ay, ori di kan umutang bakit. Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ti may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitan kinton bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen? Uwan hulya. Agyaman akunay kan ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rod, wen? Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni Nanang. Tao may payla di tabalay. Takadwain na ka. Ay, kapapain. Oras anan. Amumat nga do ti saw-saw da nanang mo may papangkanyak. Ugad, kasano ka nga rudon nga eh? Mga alaklangan na kitang danan ta ababaunan. Ha? Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mabali na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko unti mag-amo. Ala nga, Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nagpakatanagan nito. Basta ada ka duwak. Awan problema. Mga laki kagbali na babaunan ta. Sige nga, Rod, lakay. Kita umtay na singput ababaunan, wen? Nakita tay babaunan da istaw, lakay. Jak amo ano, isortay nakita kini limabas sa kiti balayda. Tay ubig napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, ada mo babaunan dan. Uwan taawan ka nungarod mga sikaso kani istaw. Ada ka no sakit nan, saan na makalutaw iti kanina. Ha? Pudno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo, iti napanak ki jay balayda. Ngam iti nakita na ay bigla akim mapsaw. Jak amo Kan sa balay, ti nariknak iti nakita iti babaunan da. Kasla saan mo iti babaunan tilangana. Nagsosyal mo iti babae. Ay narigat ti agsasaw. Ang amuray siya sa balay ti marikrik naklakay. Nagatidog may ti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kasjay ayati katulaw. Kaslawam mo amo na trabaho. Ngaron Tagano nga taday siya babae ay Diya ka mo. Tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putik tau dayjay babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangi-bangi ili, Nana. Nagpintas ka balasang. Naimbag man takayat mo ti agbalin ababa unay. Wen atawan mo't sa bali at trabaho ang master ka, Nana. Manut tawon mo nga'y. 21 kun Nana. Ngam, apay ang nagado damdamagin nyo kanya. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing may't ama-am mo na imbag balasang ko. Ay ayan mo. Igaon naman. Ay magisina ko. Ay, mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y Nana, Sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adim magasak, wine. Ay na,
No nakita mla ko matitsura jay katulong da istong. Mapamulagat ka lakay. Apay aya. Agasem man, naka-short pant itinayul-ul. Ken hanging tibado na. Makikita jay pusod na. Anya, ay nan, kay nakman nga ron kitaan nagpaisumat lati ibagbagam. Na... Apay katos ka ngay. Nakitaan nga. Pagpanpantasya ang muda jay, babae. Saan ba't itanya agapaw. Kaya't ko lang ba't apun ti imbagam. Sana na masapul apeng kem. Taag paiso amin nga ibagbaga. Garang kantyang dayjay ababaunan lakay. Talaga akas lasaan ababaunan. Iti pa nagkita kenkwa na. Yala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tama nga no, nagbindot talaang iti ata. Na, sapay la kumangarod takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yaw bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw mi kadakwada iti babaunan na. Ha? Apay ayaman ang aryang. Kano mamin ano makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Anya? Ken kanayon da rumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Anya? Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatag na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman iti day tanay bagam manang. Ketap no mamati ka. Kasaritam to di apukok. Adda iti silpon na di video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu tatang, di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang isakit yar aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makaruwar day di ang makisugal. At day bidin siya may anak ko. Ipuruward kuntukon ka. Anya? Isang agsugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanay tayo forward akin ka video, di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Talaga nasingad kami iti babaunan ta kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Ita na makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing pa'y matgayam. May mayat ti ubing tanapig sa mga sikaso kanyak. Ano bakit ti alaag? Ay hawanan hindi nak maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanya. Uwan bakit? Matay ako ni ti mabit. Pagatapan nagpailang mat. Awan madingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko na iti parikot ko, ti panagsugsukal ko no daduma. Iso, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikog samot jay katulong ni Istong. Ladlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak Kulan nagpaiso di tiyan na. Na. Apay ngay akas jay lakay. At nga tanobyo na. Diyak mo Lupod naman na ita. Apay adi na yawid na dya babae. Ipalubos na nga ta, ngagkat-katulong na ta, nga uray masikugay. Ha? Win nga rin Ay na, sapay la kumatasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Oras siya nga raw. Ay na,ag-aawid ko mga minang jay anak ta. Mabit lang, umayain.
Lalo. Kumusta kan, Istong? Ha? Julia, andakan. Wen, kumusta ka? Kasta, marigrigatan. Anay ko, Ne. Apa nga yung kalaat na naglusdoy ka, Istong? At yak kabalanti, tumagdari ti mabayak bakit. Kupit ti barukong ko. Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga ron. Tulungan ka, tumagdara, umay ka. Mabit sa laminan ti apit ko bakit. Di ka ang sauwi, di kasta. Limok magkamad. Kasla, saan ka mo't nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunan ang iti aga sa tumtumarag. Istong! Agsikan Ha? ko! Agkakakaksamat kan! Ayan mo, Istong! Ayan din sa sao, Istong. Sino tayo, Jay? Ako, dada silid bakit? Jay babaw nun da dyan. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan tin nakasikog kin ko na. Kasi nga linoko da piman. Ha? Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya ko! Kalahat mo't apimigsan, Istong. Nagpardas mo't asimrek, ijay silit. Itatanaka-anaka kun, Istong. Ibagamon tagpaysok ni Manang Hulya. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, oray maamuan na ti amin may papankadata. Saan ka amabutang? Kwa, saan kumapay nga ita? Ang mga no agiskandalo ti asawa. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ati karbangan ming aginakan ka. Ilimod tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbang nga ilimod yo, Istong. Ay, sa. Ha? Awanan ka itibain, Istong! Hulya, pakawanan na ko ma. Nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnakat ti amin ken kwa na. Inulbudan nak, Istong! Pakawanan na ko mahulya. Kat sigamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka madangran. Pagpilyam ani Istong na sino ti pilyan na kadata Manang. Siyak ti pilyan na. Tas siyak ti asawa na. Iso apo manaw kan dito'y balay si ka a babae. Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami ka ni Manang Hulya. Ni Hulya ti pilyag. Ta iso ti asawa. Iso ti ay-ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua ka rin kanya. Hulya, apay, di ka mabutang nga amangan no ulitin na tinaramid na. Sinaab ki idain. Ay at ti asawak nanang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanyak? Nga oray adda napututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak nanang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak ko. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalay nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibagay ti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikat ti makamaw. Pangedeng mo na ita. Ket no anyan to ti ibungan na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Daim bagami mo tayo ti opinyon me iti inam. Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni Bebe. Manong, ti kasapunan. Uray 3,000 ano atla. Kapag gatang kumutta na ti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida.
Apay kasta tilangam nga imay dito'y balay Julia. At da problema, nistong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iti balay. At niya, hay, napananangay. Kunana amapan makifiesta iti lugar ti kumpare na. Ngam di mo't nagawawi dun. Diyak makontak di cellphone na. Ay, madanagan na. Amang ano na bartak. Kat ada ng kurso nada kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala, urayom latkan Abang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Julia? Ay no siya, mariknat no da sa balay nga aramidin jay asawa. Ha? Imposible alukun nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Nagapon manen. Napnapan namin ti manungal daw. Kastamla ka na yunin. Marmarapukaw ka dito'y balay. Oh, Julia, bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak mo na yun. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yan. Ura ipupok na kundi ti balay. Di ako narumrumartap no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Julia, bakit? At dapay kwartam dita. Naibus ka nun ti daya parti may kadwa aputot ko. Kan ore ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmut ngamin makasapol iti trabaho ko. Awan mo't mayat amaster kan at trabaho. Awan kwarta. Ken may san. Diyak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusan ka din bakit? Sana balay, takas la anak mumutan dagi jay. Awan nga rin kwartak. Makaamu ka mutan nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutan, Julia. Nagbalbaliwak lang arudan ngam kasta ka pa'y. Di mo mo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti pa nagbalbaliw ka. Lukas ka, awan manan jay asawam. Awan nga rin tatang. Diyak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Uno, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Diyak amu tatang. Diyak amu. Dito'y tiimpagadang ayan ni Stone. Sa pay lako matawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Julia? Apay nga da ka dito eh? Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka dito eh. Akim balay iti daytoy istong. Istong, sweetheart. Pasino dayta? Sweetheart, no kasta. Adamanan babaim istong. Hala, agawit ka, Julia. Ladingitan, ni Veronica ti kayat ko adanaan. Isun ti ay ayatek. Kat na agdarom ka, makaamu ka. Awan maramidak. Anya? Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa akong. Asino adayana dayta janaw? Taga-sabali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami Di mi payla nakit-kita dayta anubiam asawa umaw. Sige, nanang. Yawid kun to no bigat diti balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi ababay janaw. Ti kayat kaw,
daytay nasinaw a babae ti asawaam. Da nasinaw ka mo, a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, ha? Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadang iti dadakkel mo, Jano. Katuan apay ko maasaan ngay. No asino ti kayat ko, kayat damatag. Sapay la ko mga ruda. Ang mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mag. Ngala, agsagana ka, ta ikuyog ka iti balay may. Kayat da ka amam-am mo, nagiti dadakkel ko, Dayana. Nanang, tatang, iso ni Dayana, nobyak. Dayana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, Nana, Tata. Kastamot kan ka, balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiyam, Janaw? Uwan tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo kalay sakon ni Dayana. Janaw, di kay palagdardaraso daws. Paliiwan nyo pa iba't nga umuna. No talaga ada kayo tinaikaray para ditunggal may sa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal may sa tatang. Ay ayatek unay ni Dayana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala adan sabot urnong mo. Di mga sawa ka, no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmoy. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Dayana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Akwa, kasla anda nakakit kita ak kada kayo, Tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Dayana. Amok nga agin kalaang. Ngamno siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinobyam, sigurado adi na kayat aparakin ka, Janaw. Amok day nobyam. Ado tinagbalin nga asawa na. Kan ada anak dayjay. So ana say-saya at no sinaamaw. Amumeten ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiyo tatang. Diyo ko man sasawan kaninanang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasar kami sayon to ibaga. Taawan tong ti maramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Dauray siya kadyak kayat akas kenkwana ti asawaam. Pilimut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae No kasta, talaga adi kay malapdan ang mangibaga kaninanang itidayta, tatang. Saan, Yanaw? Isaw, aladingita. Sige nga raw. Naibagayaw, mapilitan akmat ang mangibaga kaninanang nga eksyo tinobya. Inaklon ni Dayana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sa kayo ka nagtinagbalin a boyfriend na. Makatawin ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dayta kinkwana. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amo yung matan, tingin na silusan ni nanang. Ay, ala, pangasim, di mo ibagbaga dayta. Agululakit di dayjay. Kan may sa napalabasan dayta. Amo yung ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan nyo man, di na tayon nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yung kanitayana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya? Apay akas la maikulkuleng ka, tinaw.
Anyat pampanunutam. Ha? Pampanunutat nga raw jay anak ta. Kaya't nanti mga sawa. Ay, wan nga rod. Ngam kasla saanan abalasang Genubian na. Kasla na kan anaken. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw man. Nagdakkel jay bilbil na. Anya nga tati kinayat ni Jano iti dayjay a babae. Bak nang nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na dya babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla anderen nanto ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sa baling asawain na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na, di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di saan ang mga yan itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siya, di nakdengdenggan na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat ng asawaan. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayam bakit bareng denggan na ka. Mabutengak nga may amang ano anderen nanto jay anak ta. Ay, ala padasot to kasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Napay, di yu kayat ayan ni Dayana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy iti ni Dayana. Limukmag lang amin, so akas jay. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho iti inuman, ngam kahera sana waitress. Anya? Basta ay ayatak ni Dayana, nanang. Kat pangaasyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobya. Jano, mabainak san makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininam na maatatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo itong naita. Ayos lang naita, Dayana. Awan problema kanya. Anya langan nga ti sawon ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta biniling ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ure asino ti may papan iti napalabas yo. No ngay maamuan ni nanang mo. Anya lat sawon nan ngay. Di nan tumaamuan dayta. Di ka matanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inaram ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasardajano kundayana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae na diyang anak mo. Dila nakapilimutan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasaan na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag, sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Kita amat ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan matikunak? Ay basta, diyak kayat na diya para iti anak ta.
Isu at tulungan nak amangupay kan kuana. Tapno sinaan nanday ja babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga ron ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Intun parbangaon. Anya, kaano kasar ti anak ta inton ka? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado aka kabsat mau. Isuda pala ti mga sandikan niya ka. Basta agbakasyon na. Amo ni tatang akasarmi ita ka ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin ang manugang. Apay ka no adi na kayat? Imbaga na kaditirason na nang? Basta ko na asaan na akursunada aparakan ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparakan ka. Day ta kadilaan ti imbaga na arason? Wan mo tanak ko. Alang aron, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngam apay at ipay laagawid dagiti partidos ni Diana anak ko. At dadapay mula dito'y balay. Asino dagiti nga uping aya, kakanakan na. Ay, kwa, nanang, saan? Anya nga rod nga ay, kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakmanlukuan. Wala nang, anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga day ta idi inyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo, nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kadat anak na. Isu nga inlimod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kat nalpasan ti kasaryaw. Nanang, Kat, sikat imang biyag ka dagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Anya nga'y, di hustaw ti atap ko iday. Kunak tumit ngamin ken ka Norma. Jagla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti Diyas kaya babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot ti anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Agam ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan da nga agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudanda. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaw narigatan. Aglangan ka iti trabaho mi ita dyan tama iliwak manan kan no may saan daw asaan ka makita. Sayang ti aldaw ko aglangan akmanen. Kan naganon ti langan ko iti trabaho. Alamat dun, aglangan kan tag-relax tamanan. Agin idatakit ding agmalmalo. Agmin nasahe tatap no makarelax ta. O, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrek iti trabahom ita dyan, no? Manual dawon adi ka simsimrek. Awanan na lang. Naikata ko ni ti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga may nga karalangan ka. Saysayangom ti trabahom. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, taiso ti adaw ti anak na. Si kagat ti bang biyag kadagiti limang anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang. Pumulo da. Pangalaak ngay,
Awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mo't ni tatang iti tricycle. Well, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Iso, ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak djanaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amoy mo it nga awan ng trabaho. Katnay, agenrol man ang naging apo ko yaw. Apo ko asasawang bay. Saan may nga apo ko nagijay? Saan ba't ang nagtaod ka nagijay nga anak na? Ibaga mi di asawam. Ta sa pulon na ti amma nagijay anak na. Ta dumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da ka no, nakaslasaw. Kung saan na ka no nga minasigurado, no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumat nga min nagpampanunaw. Anya ngay, di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputaw. Datayukit din, ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa, tadi yo amaw. Amang ano, da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Aguli mo ka man. Saan man mo't at tilas asawam, yanaw. Tinalaw-law at ang may. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudlo na itang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayukat nga rod nga ex ni Diana. Idagtrab-trabaho pa'y iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod na mang tudak. Ay, ure, dya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tata nga financer tayo. Amangan no mauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taami nakidawag ka ni tatang kat itad na. Di mo makita aya, akanayon ti panag-overtime na. Tapno adalang may itad na kanya kakwarta. Mabutang ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, tanin na nang tinalawat ti dagana. Ay kat kaasim at di amama. Maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan iti. Iso nga adayo tirik nakken kwa na, bakit? Ibagata kada djanaw ta lumasindan iti pagnaidan, bakit? Siyak mo ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo jay anak ka kanya. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na, dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni djanaw. Jakpat siya na masinaan na dya asawa na. Madanaganak nga road. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ka. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumasin da kumaan. Apaya pilitin da kami alumasin tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninana? Ha? Anya ang maibulgar asasawa mo dyan. Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpayso ka na kayo. Pasensya kayong tatang. Jak kuman ibaga na ito'y kaninanang ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga kong ti agpayso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo, di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana, hindi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impudno ni Diana ti amin kanya. Awan inlimod na. Anak, pudno ka di ti imbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanorma baka. Uway, pudnaw. Napalabasan day ka.
Makatawon laeng ang agayan ayat kami. Unyo? Sige, panawan kayo. Makamu kayo ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama dito balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawon dan Jano. Gungkunana iso ti imo na amang papapanaw kada tayo dito balay. O di, imbaga kon ti amin kaninana, tapno iso ti papanawon dan. Jano, Pinanawak ida iji salas nga agsarsarita. Kasta unay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ninanang mau agad atake! ha? Ala, matatake ka no ni Nanang. Sus, umay ka bakit? Mapantay ti ayanda. Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam, gapo iti imbagam janaw. No apay mat ngamen, at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagitimbag agtatang. Uy, angam di mo pinanon, o ti mabalin nga ibu nga ti inaramid mo. Sorry nanang. Basol ko ti amin. No jak ko maimbagbaga ti may papaniti naramit ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysay at no lumasin kayo ni ti pagnaidan janaw. Tano diyo patganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kakasi mo. Wala. Da kami ti umadayaw. Kat agsapulak man iti trabaho. Pasensya kaila ko man kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala, bye-bye amon na ita. Ta aklunak may nga dapat nagbasulak iti inam. Banag apag babawiyak. Ta nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarit iti bagay ajak bye-bye an ni nanang mau. Ket sapay la kuma. Ta agimbag mutla adagos ni nanang mau. Manang Biyana! Kapadasan nga rod ni Kabsat Janet sa napod no anagan, tintay patangatang ay drama ita. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, ada ka anakak, anak ti Kabsat ko iti kinabalasang. Ket no mabalin no anya ti kinaugalyan mi idiubing kami, iso ti may pakat ken kuana. Gapu iti panagsikog ti Kabsat ko abalasang, kasta unay apan ng dilaw ko ken kuana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, ada kayo matnida. Wan manang Janet, taumay ko man ibati ni Gigi dito eh. Tani awan ka duha na ije balay. Apay, papanam aya. Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mo't awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Aywan nangrunan no adda anak mo. Naimbaglakan niya ka tabalasang akpailahan. Wan nga ron. Uray ko man umangtad mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Addan samang ngamin sa balya pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon dahi ang tao. Awan takibiyangak ken kwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko, agsingsingpot ka dito balay dalola moan. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairuam kan tumula nga po. Sana bali, tada kami kiniantim. Saan da ka abaybayan? Lola, mala. Di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na kan ka. Tane, irresponsable mat dyan ang iputot kan ka. Kat si kamot nida, agsingsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang boy jay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, Ala, mapan ka nanak ko. Tamangan no awan maluganam abas. sige nga Rod, mapana ko nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi iti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko.
Sapay ko maata ka asyam na kon. Aklunam ko man ti idat daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli dito'y balay, awan maghanap mo kanyak, Roman. Maminanumot nga ibagakkan kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wan no makiasawa. Tapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos, isungay tapay laang, paayan kan, Roman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang muddan dyan ang oren kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ng agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak nga entertainer no kastya sarungkaran ka. Pangasin dyan Papa naman, Roman. Inak manan sarungkaran tay ay ayatek Binastad na ka lang arudan pa siya rampay laang. Ay, agsaysayang ka lang iti oras mo dita. Patsya ka matinagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro da dyan. Uno saan, subsubukan na klaang. Takas na ngamin kat nang itidaduma babae. Nalaing na ngagpamarang. Kampay ide, basta din da ka. Hanggang gayam, pasot la ti panang subok dati kasjay. Ay na, saan nga amin na babae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya da dya, Janet. Kano na gadun ti binastad da dya babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay bak na, ti kaya na. Basta ang maklap tananan. Sa bali ngamin ti tamak ka ni Janet. Naidumduma ti marikrik na kinkwana. Isolaan ti nakarik na kiti kastaw. Ay ayataklata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko ba't ni Roman Janet kaanakan? Naggapo ka na ulit balayaw. Pinagawid mo ka no may. Wen ata masuruna, nagdagulit. Binastad ko lang arudan ngan agaram pailaan. Apay balasang kao, anya ngamin ayat isapsapulom iti may sa alalakay. Apay awan planaw amaki asawa. Di ka madanagan agbaak. Ay saus, nariga at ti awan kadkadwana kaanakan. Pagan anok ti kadkaduan mo sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitulad iti kabsat ko angkol. Naanak ka na balasang. Adang namin mama ang dayja kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka mamatpati kadagiti lalaki. Ay ket anya nga raw, nailawan nga ron matpiman. Basta siya, amo kasalwadan ti bagik angkol. Uray mataya ka na sinaw, nga awan mulit na may mayat ti kasta. Na sinaw matay. Anya, talaga aya akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, angkol, ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalaam di tarilom si ka, Gigi. Kinatang ni Lola, auntie. Ay, ikatanday tarilom. Agraraman ka mga ubing. Yung mo rin taman, ha? Ni, aping nga alaam, auntie. Di ka kundirilo, Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napatpadasan tinagrilo. Ha? Amom na niya tirilo mede? Dagitay bulong tinyog. Aramidon miya sinanrilo kat iso tiril rilo me. Auntie? Janet, apay ngay nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. Di man Roman iti nagarpo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa iti da kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi iti sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At pa iti malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpausaryo kanyak. Pinutad yu lang tadakkel ka nga rod. Ay na anak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta iti. Iso adi tay makagatang iti arwatan nyo. Day tangarod kat.
Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi idi. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sa bali nga rod ide, sa bali mo't itan. Basta di kay gatang iti gamit ti tanga ubing. Urnungan nyo kay iti kwarta tapno danto pag-eskwela na iti kolehyo. Nene, bagman ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta agawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga rod ta pinalubusan dak ang nagbakasyon. Kat, anya dag ita insang-sang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay tainton maminsan ngagbakasyon na. Gumatang akti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutam mo't Idi data ti ubeng, napadasan taya ti nagchinelas iti napintas. Pati sapatos kawan, tay bagta idi ka sako. Wan nga rod, kat numabalin, jak kayat amapadasan ti anak ko ti kastang. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di mapadasan natap na muna tirigat. Jak kayat makita na nam ay ti panagbiag na Ti kayat ko ka mapadasan na matinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga mandama nga ro dito ipuderme kininanang. So nga dama siguro karba nga kamang bagbaga. Wano mang istrito kan kwa na. Manang. No tagidaksan na gito yung ibagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Tamok anatalgad ti anak ko iti poderyo. Kawan mo problema iti dayta. Saan may abaybayan ta anak mo, basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon. Ang mga numasikog ka manan. Ni, saan manang? Adamat adag itay agar-aram. Ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Patpat siya lagi ta lalaki. Iti kasta naglabasam, awanan ti mang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalaangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mo mang seryoso kan ka, awan. Manang. Ang mga no, dasawa da kita nga gararam kan ka. Paglulukwan da kala da kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos ti nakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni auntie Lola. Ung tanak pa'y no igamak ti cellphone nyo. Kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amon wad. Di na pa'y kayat nga agsapatos kan agchinelasak iti napintas. Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga sleeper kan daan na bestida. Pati tay payong ko na pintas. Di na kayat nga usarak. Tay kanodaan ti usarak. Ay, jak nga rod amo iti dayjay nga antim apo. Agungot mo't nutub nga rak. Madi nga mintiriknak ang maungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya amlatan wan. Gagangay na siguro. Tabumakutan abalasan ni anting. pangipanam dita sabong. Nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet na lang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na ka malakayat. Kaya tinak to. Anya tamo yo. Ang mga no dahi ti asabong ti mamagtig na itirik na na. Kat aklunan na ko. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sekan, gapo kanayat, Roman. Imparopa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Aggas-gastos ka la dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Baybay andak ka dilang na na. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige apo, at iti pagplitem. Ay, di yu ikan iti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na tapo ko yun, nanang. Taapay mo't. Kat ado mo ti tricycle pagluganan na. Kan anda mo't pagplete na. Idi da kami tagis eskwela.
Di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan mi. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan may tiunag. Adday ta ka man ako na akon, Janet. Apay aya akayat mo ama parigat ti kaanakam. Di ka lamaas yan. Tap na mapadasan na matirigat na napadpadasan mi ay dubing kami. Di spoil din man day tangobing. Tap na saan nga grom? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit ha si Dagmat. Exercise mo matlang day ta. Si kalat na batbatin nga gararam ka ni Janet Barok. Nagiti na duma, nag-back out na. Una, ta narabaw la siguro ti panagayat da ka ni Janet, tata. Ngam siya, talaga anapod nuak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na baraw. Sumapul ka ni ti sabali nga armag. Ni Janet lang ti kayat kong armon, tata. Anya, agad di na kangarod kayat, Roman. Kan may sa di na kanukayat ti makiasawa. Di kayat na matay anasinaw. Saan, tata? Patsek ngagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo ta nakaw. Apa yan? Anyat na nakamaw? Apa nga minom ka? Alalala, sumra ka. masila na lang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabainan na ka man ng jararmang. Pinapanaw na kangarod na lang. Medyo nasakit anak. Lablab anak. Ay, ayatek ni Janet. Ay na, anak ko aya. No di mo kaya ti mapagpabayunan, sarda nga mo nga rarmanday Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa nga misaw. Ni Janet lang, tikait ko na lang. Awanan ti sabali pa. Ala, awang maalugan nga agawin ni Jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Ay kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo Jay nangon na titibuk ko. Namok kumakas Jay ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaon na titibuk. Sapi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin ko nga arkila na tricycle. Barang ang damayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong? Ay sos, nay mo samat ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod ni Jibalayo. Awan mat gayam gasolina nan. Pasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga, Roda. Pag naakon, manong, at tutipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo ta na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pa iti pagnaag. Kani, agtudtudo. Unay magaminan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la ka nga roda na di na oras. Sapay saan nasilag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay na. Api ngay sunggarak matan. Partaka pa iti magna. Asino ka? Ibatol na! Nanang! Itay ka pa'y asumanangig. Ibagam ano anyat napasamakan ka na ko. Nanang! Tanang gundaway kanya! Anya? Asino? Diyak ka, mama! Diyak nabigbig ta nagsipngat. Awanan ba no sino man dayjay? Idarom ko! Kahit kasano nga rod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan aya. Apay nga may na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan kay nanang. Sana ko na nasinaw ang malasang. Abi na pasamag ti kastoy kanyak.
yan, manang. Anyat mapaspasamakan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, nukasta. Nagbunga ti pananggundaway dakan ka, ide. Juanita, kasano da ito yan? Agsikugak ka dimot abalasang. Ala, kaasi ka mat, manang. Hanggang saan? Diyak itulok nga agsikugak kabalasang. Masapula mapagpudnok jawanan bain. Ah? Asino? Anda ngamin suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakil tiatap ko nga iso ti akin aramin iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso ajak agtagtagari. Palabsag kumanday dyan nga inaramid na kanyak. Ngam itatanagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na ti inaramid na kanyak. Asino ayamanang? Apay ngay may ka dito balay, Janet. Wan, tanabayagan adi kain imay ijibalay. Iso asya akong timay. Kwa, nakasapulak nga minan iti trabaho. Kat man makadiofak. Umayak ko mga ron ita ijabalay yo, nga may kamutan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? Nukasta, adan nobyong? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente roman. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramit nga. Di ka maawatang, Janet. Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang rames kanyak iti anya. Ha? Ni, anya ka din dahi tangay bagbagam. Awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag karuman. No ti ammom ket agdarumak, gapoy ti dayjan na pasama kanyak. Saan? No aklo ng tinaramid mo, saan ka nga idarom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napigsa tinakam ko asi ka dyan ang gundaway kanyak ruman. Ngamin si kalaang matidagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan pa nagkitkitam kanyak iday. Talaga pagpampanta siya anak. Nasakit ka klunin ruman. Ngam ikarigatak timang pakawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasol latan no awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmot inaramid. Ha? Apay ko mga aramidot tikas jay ngay. Ore kas kasano. Dakkel ti respeto ken ka. Nga oray parupam launa iti saan mo apanangayat kanya. Awan amok dita, Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan mo't ebidensya manakaw. Dakkel nga minti atap ko nga iso ti akin arami di ti dayjay nanang. Ta iso metlatag pampanta siya kanya. Di mo maibagati kasta. Taadon dagiti binastid mo anak ko. Ha? Tsak mo't kit di pababasulan ida. Ngam di tay laam mo anak ko. Nanang, kasano nga ro dayto yan ngay. Sapay masikuga kon. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makammo ditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Jayile. Kasla akla pimpiman na niti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay akas ti tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rin nagsar nga tricycle iti batog ko Wan, iso dahi ta dyan naudya nagluganak idinagawidak. Kanayo na makitkitak dahi tangam jaklam mo tinagan na kat. Aling, mabalit ni makisarita ken ka? Apay manong, anya ti bagam. Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Ay kwa,
Awan asawag, Manong. Ha? Awan lobyong? Awan, Manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka diya mapantamangan iti restaurant. Ado ti kayat kong ibagakin ka. Ken masyanak kami iti kastalangam. Ha? Pangaasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti papanagta. Mabalin ka di, ading. Sige Manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ng gundaway kanyak kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin pagulimagan ti konsensya. Isa sinapol ka. Agya man nagtarasarakan ka. Sapay kumata mapakawan na. Dinak ko mga paibalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawan na klaki. Pag mababawiyak, tinaramit ko. Apay ay naramit mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na korsunada ka. Tanabayagan na makitkita ka. Gaputa mo, nga awan namnamakan ka. Isuakas jay tinaramit ko. Tsak ninamnama nga bunga na jay. Pagkawanan na kuma. Nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Aniya. Kasla nagtupak ti nga bantay kanyak iti daydi agundaway, tadyak pulos ni namnama kas jay ti maamwa. Kunak nga ikidumak kumalatan tagpay kasar iti ama ti anak ko nga uray saan ko nga ayayatan, tapno sa anak la maibabain, nga manyan tadamat gayam pamilyanan. Ket gapoy ti daydian napasamak kanyak, ado ti naamiris ko, abidut ko. Ti panang lalais ko idi iti kabsat ko, gapoy ti panaganak na abalasa. Isa narigat gayam at talaga ti manglais, tadita amo ti mapasamak iti masungad nga alaldaw. Kat ita si syaklatan namang bibiyag iti anak ko, kat impatag ko nga oray kasjay ti napasamak. Alakastan, ti gayam mo, Janet. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang! Biana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastiman ti kunani kabsat Delpin sa napudno anagan. Dear manang biyanan, adabaak nga ulitid ko kat isutid idulwag. Nakunak ti kastata kayat ko ti tumulad kan kwa nang agbaak abaro. Tangamin mabutengak iti responsibilidad. Iso ano mabalin, jak kayat agpamilya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, Jose, agsukat ka tayong kaman arman ni Lourdes. Ha? Rugyan, takman ako na ako nanang. Apay, kas karina ayat ti agaram. Ay naman no tawan maun, dandan 40 maun. Malakayan kan abaro. Apay kayat mo, ti may tulad kanya angkal mo adilpen. Idol ko nga ron niyang kaldelpin nanang. Bye-bye amon ta asawa. Kita nyo man ti biyag niya angkal kaw. At nagragsak mo't lata nga uri awan asawa na. When anyam sayang ti kinataer mo, no di mo iwaras ti pulen, anak ko. Kan kayat kumutan ti maadaan iti apo ko. Naimbagpay ka niyan ti matil, matadon dagiti apo ko na. Basta jak mga asawa nanang. Awan iti bokabularyok na ita. Aho, patpatyem ni nanang mau. May mayat ka na iti agbaak kaanakan. Awan problema. Kita anak strike ini huirak ta awan sausawer.
Awan manglapen kanya, kiti sa di naman nakayat ko apapanaan. Uwan nga rod naragsak kayo mat na nabaakan, angkel. Kan may sa, pakaibalunan ayat agbaak kat saan mat. Day tangarod ka, awan madagas na, agbaak ka. May mayat kit di ako nakmanain. Sa tuladan na. Unang kayo, pilitin nak ni nanang nga agaram na mga sawa ak kanon. Hanggang, manjak. Jak kaya ti maadaan iti responsibilidad ang kayo. Sugsug ka matalaklakayan. Di mo man sugsugan di ka anak am ngagbaak si Kadilpen. Imbis ang mga asawa saan ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Ay namanang, kasano ko mga asawa kat awan mat nobya na. Awan interes na nga agaram. When ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Imbis ang madaan kumamatan iti apo ko. Sapay simang pa ni Lourdes manipod abroad. Nabayag ija abroad, isa nagawid, ta madanagan ka naw. Ang mga numabakitan abalasang. Isong agbirbiro ka no iti pakyasawaan na. Apay, saan ang nagsapaw iti foreigner iti abroad? Pilipino sigurot kayat na Di na kayat ti sabali alahay. Ni Jose Kuma, di na mo kayat ngarman. Di mo pilita no talaga di na kaya awatam tigasat ti anak mo no talaga nga agbaak ti kayat na. Ay, sayang di kinagwapo na. Nagwapo pa'y magyang. Nagugwapo kun nagpipintas ko madagitag balin nga pukok to. Anyat mabalin mo nga no agbaak ti kayat na. No kayat mau di mangampun kay tagbalin nga apo ka. No mabalin ti mangampun iti ibilang nga anak. Di mabalin mo't nga raw ti mangampun iti agbalin nga apo ka. Nay, nagawid ka mo't gayam amaur ka anakan. Uwan angkel. Tabi na unak tinobyak nga agbirok iti agtrabaho iti balayda. No kasta, agpaaramid kayaw iti balay ka anakan. Balay tinobyak, angkel. Kurang namin ti agtrabaho. Isu nga umayak agsapul man dito yung lugar tayo, angkel. Siyak nga ingata, mabalay. Napigsaak pa'y mat ngagtrabaho. Kaya't yu ayaw, angkel. Ba kayo ta karpintero kayo mat. Kaya't ko tanay, awan makukwarta di taoy. Awan pagtrabahuan, tay madumot ti karpintero dito yung lugar tayo. Kanatap no mapadasak mamay ti umadayaw. Sige nga rod, angkel. Agluwas tayo to into no may alawas. Ang agsapulak pa'y iti maysa, wano dua. Padasam nga ibaga ni kasinsin mo Jose. Padak nga awan trabaho na dayjay. Wanan nga. Mapanak man nga agpaiso iti balayda. Dahito ti balo na matwalyam anak ko. Tay toothbrush mo ang mga numalipatam. Uy nanang naalakon. Nay, agsingsingpet kayo iti papanan nyo Di kag barbartak ijay. Kat pagyanan nyo ijay ngay. Wano agistiin kayo ijay pagtrabahuan nyo. Adda ka no agpapaabang iti per kwarto iti karuba da insan amor nanang. Dakkalaya abalay ijay aramidan nyo. Agbayag kayo nga ta ijay. Jak amo nanang. Mamuak to ano da kami ni jay. Ay, sayang. Addan agar-aram kan ni Lourdes. Si kantumo ngamin. Ang mga naklunan nanday jay. Ay katbayan nyo ano aklunan na tapno makiasawan. Si kakumangamin tinangaram kang kuwana. Nobyam kumaitan. Agkasar kayo kuman. Saan man na kita ti pabalon nyo kanyak nana? Apay ay apilitan dak ang mga sawa kat jak narod kayat. Talaga siguro agasat ko ti agbaak nanang. Ala, angkel. Insan Jose. Agdiretso tayo na jay pagabangan nyo. Ta na ipareserve ka nung tinobyak day jay para kada kayo. Nawatiwat mo't gayam ti biyahe tayaw. Talaga kasta ti first timer, angkel. Ngimno agkarabiyahe kayon ton, kasla nagasidig to na. Ala, mapantay nga rodan tani, kayat kon ti agidda. Makabanog mo't gayam ti agbiyahe.
Anyat makunayo dito'y pagabangan nyo, insan. Mayat mga tinsan, iso na lang ta medyo basay. Anusan yun, insan? Dayto'y ngamin, ti kalakaan na pagabangan dito'y. Nung nalawa ti kayat yo, ay, dakdakil mo't ati mabayadan. Ala, dahil ito'y latam tinsan. Sana bale, kumpleto kayo iti kagawaan dito'y. Adda paglutuan nyo, plato, kanda dumapay. Naimbaglakit din ata, kumplito na iti kagawaan. Sapay awan binalod mi apaglutuan. Sa dino ngay dito, iti balay ti nobya minsan. Dayjay mano, makitam jay nalabasit ti bubong na abalay. Jay green ti gate na. Ijay mo't abay na, jay ipaaramid mi, abalay mi. Asidagmat gayam dito insan. Okay, kaano kami nga rodamang rugi nga agtrabaho ngay? Inton bigatan, insan. Agina na kayo ita. Hello! Da kayo gayam ti kabarbaro a borders mi. Ay, why, madam? Anyat nagnagan nyo ngay. Siyak ni Delpain. Siyak mat ni Jose, madam. Agulitag kami. Wen ka no nga rod. Kasta ti imbaga ni Amor. Kabagyan na kayo ka no. Ay wen, siyak gayam ni Encarnacion. Diyak kaya tinaariwawa a borderan niya. Mamang, ada parcel mo. Ala, bayadan pa ilaang anak ko. Nay, anak mau di napintas abalasang, madam. Wen, kakaiso na nga anak ko. Konsolasyon mo, tinagan na. Encarnacion, ayan mo. Anak nito, inanang. Nay, sino mo't na dya? Bakit nga madam? Nanang ko, ni Sean. Nay, Siyon, mahilig kayo itinagan nga dasyon na, madam. Si bibiyag pa'y gayam ti inayo, madam. Wen, pulimi nga minti ati doog tibyak na. Iso nasuro ka na nainti titawan ni nanang ko. Si bibiyag pa'y laang. Agkakaro pa kayo mo't atalaw, madam. Talaga akasta Encarnacion, aya ba man ni konsolasyon. Sige, panawan kayon. Tainak man kita ang tipuk-puk ka ujay inak. Smiling face mo na dyan, lady tayo, anya, uncle. Pwede nga raw. Kasi na nga talata nga oray agong ungay, nakaisim nga talata kaanakan. Diyak amo, uncle. Ang agkakaingas da atalo niya. Pwede nga raw. Patinagan na agpapada. Hello anak ko, kumusta kay titan ngay? Kumusta ti trabaho yo? Mayat na lang. Ngamnay, pasensya kay pa lang tanay. Di kay pa'y mapawitan iti kwartayo. Nagrigat ti agab-abang. Apay, agbayag kayo dita aya anak ko. Kaano amalpas yu ti trabaho yu dita syudad ngay? Dakkel ker aramidan mi abalay ti nobya ni insan amor na nang. Amangan no mabayagan kami ditaw. Ken numalpas mi ti balay da. Adda ka naman ang sabali a pagtrabahuan mi a construction. Ay, kastaya. Una lang. Iso na pasensyaan o di kay pala mapawitan iti kwartayo. Tanay, agbayad kami pa iti abang may. Nala, sana balen. Di nakpagdanagan dito, itadamak kwartak. Ang apay, awan di opyo aya. Di kay pa'y makaawed. At dapat ka di, ang masadot kami nga agawid kanyang kay. Agina na kami lang na. Nalang arod, agan-anad kayo akanayon dita, anak ko. Jose, kaanakan. Adaman nadlaw ka, itilan lady ta. Kanayon nakaakitaan. Kasla kursonada na ka. Anya? Tila'y bagbagayo mo nang ka. Da kayo ati kras na. Tapos aray padigwan na kayo iti masida. Ay, siga, ti kursonada na. Ang amam kaanakan.
napintas man ti agtrabaho dito syudad no ada bukod mo abalay. Una angkan, tapno awan paggastusan nga abang. Nagswerte da iti balay na dito yan niya angkan. Bagi talatan ati umapapal, tawan mo't balay ta dito. Ada pamuspusan, tapno makabalay ta dito, kanakan. Ha? Anya ko ma, angkan? Armem jalan lady ta. Anya? No armem na jay. Sigurado nga klunan na ka. Nagtaer ka kaanakan. Manjak, di mo nagtulag tayo nga agbaak tayo. Ay ilipate mo na itatulagan ta kaanakan. Armem kit day ni Madam Encarnacion. Tasyak mo jay anak na ani Konsolasyon. Paliktad mo tangkal. Da kayo jay inaa, tasyak mo't jay anak. Kasanaw no si katikayat jay ina. Di na kayat day jay. Nakarkaron adi na kay kayat jay anak na, angkal. Da kayo ajay ina, tasyak mo't jay anak. Sige. Kano nga raw na rugyan ta ti agarang. Ay, no maasawa ta dagi jay. Adanton balay ta dito isyudad kaanakan. Saan la balay? Pagabangan pa'y Adadagos income ta, Jose. Madam Encarnacion, sabong parakin ka. Ha? Apay nga ikan nakiti sabong, Delphin. Nagpintas ka nga, men. Nagseksi ka. Nagbanglaw ka. Naglapsat ka. Ha? Si Kamat, naangaw kagayam, Delphin. Saan nga ang angaw ti ibagbagak, madam? Agayatak ngamin ka. Anya? Sapay kumaata at danamnamakin ka, Encarnacion. Oh, sige. Tapanunutok pa yan na imbag na ita. Tingiting, tirik na. Tanarigat ti agdardarasudos, Delphin. Awan ko mabalak ko ang makiasawan kat. Tangay adda ka na ilawan na nagaramanin kanya. Ala, ikan na kiti panawan ko amang tigiting itirik na. Iti kasta kinataar mo, awang pailat nobyam. Kasla jackpot dyan, no say. Adan sama asawa mo. Adon sapay ti putot mo. Asus, patyanak ko mga konsolasyon. Awan pa'y nobyak since birth. Itaak lang nga agaram. Naimbag nga rod at anay kanak pa ititurad nga agaram. Ay ayatin ka ngamin at talaga, konsolasyon. Ala, kasla ka babain mo. Nagtaer ka, Jose. Kat nagpintas ka mo't Agbagay ta. Iso nga aklunan na ko, please. Ala, di nakdagdagan ang mga klon kang ka, Jose. Agpanunot akpay mat, Kan damagak pa'y kini mamang ko no, kaya't na makiin na yatak ka. Apay adamagan pa lang, kat adamot kan bukod mo apanuno. Basta damagak pa'y kang kuana, Jose. Kano kaya't na, di sige, aklunan kanton. Ngamno di na kaya't, pasensya kan. No kasta, agar-aram kada kayo ni Tata Delphin, mamang. Wan, anak ko. Kat, damagak man ka, no, kaya't mo ang makiasawa ak manan. Akat, ada kayo dayta, mamang. Adamot damagak kada kayo. Ha? Anya dayta, anak ko. Kaya't yung kadi makinayatak ka ni Jose. Nagaram ngamin kanyak. Kat mariknak mo't nga adda pa nagayat ko gangkwana, mamang. Sa bagay, no makiasawa ak manan, kasanukan, awan tun kadkaduam. Iso wanan palubusan kan ang makiinay at konsolasyon.
Tapno, adan tukad kadwam, inton asawaan na kun ni Delpin. Taplano kun nga klonen iti kabitan na panawad. Uncle, inaklon na kun ni Konsolasyon. Talaga? Ay, uray sa Jose. Inaklon na matay ni Encarnacion. Ay, mayat nga rod ano kasta, Uncle? Naggidan ta nga inaklon da nga gina. No ada ko mapay abiyag ni Lolom akat armen namat di kabakitan. ay, akat nakan saan tantaon nga agabang. Wan nga rod, Uncle. Nag-aasap ta saan data pinarigat dagi dyan nga gina. Hanggang di datan to nga ta pagabanganan, Uncle. Apay ko mapagabangan data. Karelasyon ta nga ron idan. Ikasartakit di ko maidan tapno dakdakkel ti karbengan ta iti sanikwada no bilang laeng. Wanang awan met kwartata apang nga kasarta kadakwada, Uncle. Ay, oresanan ta sagana. Basta agpakasarta yung latang. Bayam, tayo bagak tunay ta kani Encarnacion. Insan, di kay mat imay nagtrabaho, di kalman. Ay, kwa? Si Madot kami, insan. Saan kami nagtrabaho kani, Uncle? Anya? Apay ngay? Basta, agina na kami pa, insan. Sumapol kayo pala iti kasukat mi nagtrabaho. Apanano ako na yaw, Encarnacion. Agawid kami ijay balay da Delpin akayan ayat ko, nanang. Kat ni Konsolasyon ngay, ikuyog mau. Wana, ta sumurot matan ken ni Jose at nobyo na. Di panawan dak dituyan ngagmay-may siya. Apay nga minanakiayan na yat kayo pailan. Pati janak mau. Apay nga intulok mo nakirelasyon kat among mat nga. Ay, di kayon sumanao, nanak. No kayat yu ti sumurot, agim paki kayo matan. Ta ikuyog da kayo. Saanan? Nagbati akaw. Masadutak ngagbiyahay. No kasta, at danobiyam, anak ko. Wana nang. Kadwak nga rudan ang nagawin. Ni Konsolasyon. Naimbag nga oras yun, nana. Ay, kasta mo, balasan ko. Malala, agina na kayo pa Tay nakmangisagana iti merienda. Ay na, kinala at nakanak ko. Adda magayam nobya mon. Nagsaya atin. Ala, jak na ala di agas ko, Jose. Adda di may saabag ko. Nabati di may saabag. Anya nga agas aya, Konsolasyon. Amangan no aday duldulin ni nanang ko. Ala, ay kasano day to yun. Masapol ang makatumarak iti agas ko. Sa bali ngamin nga agas dagijay. Apay, anyat ag-agasam aya, darling. Ay, kwa. Jay man kisiw ko. Adda ngamin sakit ko a kisiw. Masapol ajak langanan tagtumari ti agas ko. Anya? Agkasartan Encarnacion. Oray awan saganan basta makakasarta. Ay, kayat ko, Pagaragsakak ano kayat nak nga ikalay sa Delpin. Mabitlaan. Ninanang ko ti umawawag. Hello, nanang! Hello, Encarnacion! Agawid kayo! Tanay, adaman dagijay tagabangkaw. Alaan da kano ti balayan. Anya? Baybayan yun alain dan. Makaumamot na kita at tao. Kadi awan pag nadan dayon. Gadan niya nga rod. Talaga akastaa. Katsak ngay, papanak ngayon anak ko. Ala. Taumay da kayo sukunin dita. Kunak ngamin na sumurot kayo kada kami. O sige. Agimpaki kayon. Taumay da kayo sukunin. Bye.
Anya di ko nam nga alaan da inkarnasyon. Jay balay mi nakautang ak ngamin ni tidakkel agatad. Ket in collateral ko, jay balay mi. Ha? Nagporsyento ni tidakkel jay utang ko ta. Diyak nakabaybayad apulos. Iso baybay akon Ha? Ay, Lukas ta. Ay, pag naadan yung arudan nga, no alaan dan ti balayaw. Ket dito'y balay mo Delphin. Sa nabali, tagasawa tanton. Ha? Inaksukunan ni nanang ko, takaasimat. Ang naadmat na dito'y balay mo, anya. Sa nabali kan ni konsolasyon nga anak ko, taadan ijay balay da Jose. Nakasiguradon iti pag naadan. Angkal, nana inkarnasyon, ni konsolasyon, in kay kitaan. Apay ti anak ko? Agkis-kisiw na. Jak amo ti aramidag. Anya? Ay sus! Amang ano nalipatan na tinagtumari ti agas na. Nalipatan na kanungamin ti agas na ijibalayaw na. Ala. Intay kitaan nga ron ti anak ko. Ay na, aggigidanan ti problema. Sina ako na inkarnasyon ka anakan. Ha? Apay nga yan, Kal? Saan na? Awan pag naadanda no sinaan niyo. Sapay planok matan ti makisina kan ni konsolasyon. Awan matan tay balay na ijay syudad. Imbayad na iti utang na. Nadismayaak. Ay, oras yak nga ron. Jak met amo nga dagayam sakit ni konsolasyon. Nadismayaak matan ang kan. Ay, saan? Di ka madismaya. Bayam asyak laang ti madismaya, Husay. Di mo sinsinaan ni konsolasyon. Oray ta napintas. Ija ito balayaw ti pag naadanda atalaw. Tanay, sina ako ni inkarnasyon. Sana, Angkal? Ija balayaw ti pag naadanda atalaw. Ta sina ako ni konsolasyon. Kaasi damot na awan pag naadanda. Tulungan nyo ida, Angkal. Apay asyak ngay. Si kakit di Dalawlawa mo't la di balayaw apag naadanda. Itayak paya dum-dum nga iti saritaan niyo. Husay, Delphin. Ha? Apaya kasta kayaw. Kalpasan na maalayo ti kay kayayaw kasta taramidan yaw. Kwa apong... Kaya't yaw ti magamudan. Ha? Bumlad dagita tiyan yun no kaskasanaw. Ay di kaya gararamig. Di yung paglulukwan dagita gina. Tasyak ti makalaban yaw. Jak nagbinulan, Jose. Masikugak samot dun. Anya? Kasanungay. Agkasarta ka din? Kwa? Saan pa'y? Kan... Apay, desidido kan aya, makiasawa kan niya. Di kan agbabaway. Ni, apay ko mga agbabawi kat ay ayatin ka nga ron. Kan masikugak pa yan. Kat no sa dutak, awan trabaho, nakurapay ak. Di ka maupay kan niya. Kan mo di ak no daduma. At da chimpo anaungetak. Kan siloso ak. Agkabilak pa'y agimunak. Awan matirumbang apagimunam kanya, tasi ka lang ti love ko. Awan na pintas sa masakbayam iti denak konsolasyon. Istambaya. Kat agagat ka ngamin tapno pumintas tumot ti biyag ta. Basta awan pa kaupayakan ka, Jose. Ay, anyabot ti kasti alutaw. Nagapgad. Agsinatan inkarnasyon. Anya naapgad. Nagbasito pa'y tinyasin ko. Kanjay kinupin mo abadok itay. Pinaglalaok mo may. Agsinatan. Duraban na ko nam, duraban kan Delphin. Amo nga birbiro kalaangan iti wagas apang isinaam kanya. Ngem di nak mapapanaw dito ay. Ta, awan sa bali apag naidan mi. Ano sanda kami Kunam ngay kasarnak sa ita, sinanak. Naglalay nga mo ngay.
Kaslaawan na aramida ka nasaya at kin ka. Nagnaid ka mo't ide, jay balay ko iti libre, ha? Ha? Tasaan kayo a pinagabang iti 2 bulan ni day? Ala, magantayo kit din. Awan day ta sina-sina nga ibagbagam. Surutun kan tumot laang iti uray sa di numan napapanam. Awan nga rod na aramidan mi kan ni ulitag ko no di tinangawat iti gasat mi. Tinaripatuklatan ti asawa. Nagpursigi ka nagtrabaho tap nadapang biyag ko iti pamilya. Alakastan, tigayem mo, Delpin. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama tigayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Ryan sa napudnoanagan ti may patangata nga drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Ryan. Dirma ng biyanang, siyak tay lalaki anas miti chabi a babae. Amin na nagbalin a nobyak kat nalulukmag da. Jak man na mongam nalaka akamain lab itinalukmag a babae. Katap na nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Marsya bakay, agdalos ka dito balay, ta isang put kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka na? Undaway da ka naon, isung agdalos ka, tap noon nadalos to'y balay asang putang da. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo ti kunak. Doblem ti agdalos ata nakababaeng, punasam anaimbag kinatar, nagitikawa, kan ikatem dagiti nakasalapay Abram ijayan tiridaw, kababaeng, sapay agrat-ratik mo't nagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti samput na anubya na. Di na man dagdagay nga dalaws. Nagdalusak nga ruday. Noan niya ti masangputan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, at na nagsardeng at tricycle iti batong bakag. Isudang sa dagitan. Allah, ay anjak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobya ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, kastabat kan ka, balasang ka. Nardaw, naglumag gayam tinubya to'y nagta. Anyak mo tan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulok magnana. Nalok magne tatang ko. Nalok magmat ni nanang ko. Nalok magdapong ko. Kan uray dagi jay aante kan aangkal ko. Nalulok magdamin. Kan uray dagi jay kakabsat kan kakasinsin ko. Kasi matlang ti size da. Ayos laeng balasang ka. Oreda ka bay, adumot lati kakaanakan mi ang nalulukmag. Dahil nangarot kinalukmag ni Edwina ti aset na tatang. Iso, tinakainlabakin ko na. Kahit kasanon, agluto dito'y kayo amang rabi anak kaw. Wala na. Kanuan gayam, dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa'y mo urnong mau apangasawam. Iso nga rod, adito yan tipagyanan na. Taagurnungak pa itipagkasarmay. Mala, magantayag. Nakagaumot ta ni nanang iaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro dato'y tiyan ko. Adto ti plata o balasang ka. Agyamanak tata. Ngam dato'y dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana iti basit nga plato. Ato, iti narabit ko asawsawan.
Igawan ka ni ti ka na Edwina. Ay, haanan siya kon. Bada, gawad at sama. Amin nga inapuyan na daw. Ay, shh! Tangiwas mo man. Bala, mangan ka lang balasang ka. Oh. Di ka babae. Wan tata. Ryan, mahal. Datoy lang te masida. Ha? Isumat la te linuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas datoy masida. Kastya tagluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nananay, ibukbuk mo mo't amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit eh. Hindi ka pa'y agaw o iti masidaba ka. Di ka sumana o dita. Nagbasik jay na batay. Kunak nga ipasidak ka nagiti aso kung pusa na jay. Basta gawa maon. Darasa. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balite kita ni nanang mo idi aduti kinan ko Ryan. Pasensyaan o aduti kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangke to itiyan ko. Di mo ikaniti sa bali akay papananti jar ni nanang itay mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutuan na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala, bayang nasakto ti agluto mahal. Basta awan trabaho. Oh, nay mo tarawot day jay anobya ti anak tan lakay. Si kamag, no nakasango jay tao. Di ka mo't arasaas nga arasaas Tanagpigsa ti arasaas mau. Di mo amaw ti agarasaas tanagpigsa ti boses mau. Nagloomag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangiraarit iti makanday jay. Anyang around kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam ni Chabe ni Ryan. O kitam nang iti dua nga ex na. Naglulukmag na. Ay, unan niya. Maikatlaw anobya na ni Edwina. Agpapadada amin iti pambagay. Way, kan uray nalulukmag na. Ta nagpipintas damay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amay. Ha? De oray, pintas na amin na pintas no nagrawot mag. Mangiraray, tikas jaya kabalay. Mabiit ang maibaws ti kwarta. Kit bay-bayam ka na ita agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyat pa kasi kuram aya, sigahambar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na. Ta napuspun mo tayo trabahon mi kumaakabiti iti kalsana. Intun bigat ka naman. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Ikay, anya nga dagita luto anak ka. Sabali tinaluto abangaws. Sabali pa'y day ta prito a pork chop. Na, anya pa'y day ta lulutuam. Adobo a karnet baboy na nang. Anya day ta. Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahi sidaan tayo. Anya. Agbirok ngamin ni Edwina iti sa bali apotahi. Saan amap na kiti may sala apotahi na nang? Ay, anyan. Nagastos na unay mo jay nobyam anak ka. Gatang mauntay swildom iti napanalawas. Wala nang. Ingulpik iti masida. Ay, awan anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta. Nagastos na unay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday jay nga Edwina. Tamasapol nga adu aputahe ti sidaun na. Saan da abak nang nanang? Padpada tayo matlang ang naruam ngamin iti adu amakmakan. Tanomapan kami mangan iti karinderya kat 5 klase ti masida ti order na.
Anya! Ayun, ay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel ket nga ro di pagkargaan ti kanen na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanen na, nanang. Nagsweldo kan, Ryan. Wen mahal. Oh, adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mo't nga na diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay, talaga nga kasta. Ay, inta nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita mahal. Apay no agpakuyog ka kanina na, tapno adda kadwam ngagbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan na diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga kitiin na po kan masida, permiti pa nang kita na iti imak nga aggagao. Ala, di mo panunutan ng dayta mahal. O sige, si kalat nga rudan ti makitsinda. Jayla ka ba alam nga imutan ti gatangang? Dati ti ilutuyo nga masida nanang niya. Ilutuyo amin dagita Hanyo manan nga tip-tipidan ta agluto. Uray ta kwarta may matkanirayan tinaigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto ka amin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo anya. Kanuman agluto kayo iti inapuyakat na inayunan niyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutlutoyo. Upat akaon. Ay, isumatlagayam ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaudyo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian niyo pagbalinan niyo nga 8 nga kaud ti ilutoyo. Anya! Ay, Ryan, anak ko. Bagbaga am tuman jay nobyang. Ibaga am tasurwon na ti agtipaid. Nabuslong iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayaon. Wen nga ro. Nadlaw ko nga ro da manipod nagdana kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwarta. Hanggang jak mo't mabalin na lapdan. Ta kaasi mo't nagsakit ti tiyan na. Nalakang amin ngagbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laengan. Sumapul ka itinakot tong nga nobya. Ninanang mo't. Saan mo takas ka rin nga ramidan day tangay bagbagayo Ay ayatek ni Edwina nga ore na lukmag. Kan amoy mo't apag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas ta nga raw. Masapol la dubliam ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pangdwa a tao ti lamudon jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali a pagtrabahwak. Agtrabaho ag-overtime kan ag-sideline Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linutoyo jay masida. Nalutoyo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linutok. Tanay, nabuslaw, nagluto ak iti adog aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi dyan tapno mailuto nga amin. Surwam ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abaknang? Kumaan no aglap-lapusan ang tayaw tauray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan basta maibagak ti rumbang maaramid. Kasyam kumamot jay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako, iti kom-komporme, tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, taginaw. Saan alamot, ti kukuam. Ay, Hala, manganay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrag ka agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam iti balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige
Anya nga katawisan nakmat nga mangan di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babae ni Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May sala nga po tayo si Dayo. Ah? Ay, wan Edwina, day tamot la tinaluto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbanglo man datalot-lotoan niyo. Nasayop ko nga ni Tarwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, bala siyang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kala ang tag si Daita. Adda ni tata mapasipikaw. Kasang-sangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malot-loto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labasita na malutaw. Tamangan tayton no madamdama. Bala siyang kaw. Oh, ato'y paitin na po yun, Luina. Mangan ka lang, di kag babae. Thank you, Tata Pasipiko. Ninanatasya ngayon na pananan. At ay di salas na, agbuy-buya man na ni ti TV. Basit, tikan ka na, isa nagbita mang mangan na dyan. Ay, mabisbisi nga ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Inda nun ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa'y nanganaya malasang kao. Nanganak matkit di nga basit. May sa nga putahe tiin luto dya katugangak. Patiin na po iti pidan na nga iluto. Kaslag pating galang iti karabukob ko ti kankanak iti balay me. Apay, anyat paborito maaya asidaan malasang kao. Uray anya, basta adu. Hanak namin nga mapnak iti may sala nga putahe. Adu nga putahe ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak datu busit ko. Ay, kastaya. Malaa. Umay ka lang mangan di ti balay, no kurang tikan ka na medyo balay yun, ya. Wan tata. Kating kayo welcome ak nga umay mangan iti balayo, tata. Raya, bagbaga amjay asawam. Tanay, pindaan nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tinutuan nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kin ka nga trabaho, anak ko. Para kin ka mo laang ter aramidig ka. Sana siya ti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na si daan. Basta isaw ti aglotaw iti si daan na. Isorom nga trabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruwaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam, taaglutaw iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon. Santay nga rodid bina. Kunak nga gluto kiti kanak ng simbadutak mat. Apay ni bakat mo ngay. Napanay di Manila. Napanda sinukonte kapsat na nga gapoy di abroad. Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo intamangan ni GLA. Naimbagay siya talo ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tati kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak iti may sala nga putahe. Papa na meduina. At nakamat dito'y ili. Wano agmarket ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, Tata Pasipiko. Ay katintamangan nay talagayam. Ha? Agbayso, Tata? Sige man nga rod.
Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isabsabali ako mamat nga putahe. O sige, di talaga ayam. Anda papananta a restaurant na indumduma ti putahe da ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko lang? Naumakan? Anyat na ka umaam? Awan, adaya yung bagak. Maturugtan ko na. Agsarita taman pa'y nga ron. Pudno aya, adi ka karon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo mati agluto, di kayat mo asidaan. Bakit? Ado, ti mabalin mo alut po ni Jeref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bamban nuga. Na Natasha, di yun na nakita no limabas dito'y balay yun ni Jigo nga asawa. Ay, jakbat na si putan, balasang ko. Apay, sana nagpakadaya? Saan nga raw? Tunggal panangan, awan iji balay. Saan sumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta tira aramidon na. Anya, ay, agpadadan akin nila kay ko. Manmano mo lamang andito'y balay, tamad adik sa namangan itirwar. No ka, no alim makay. Isuma, ti kanayo na pampanangan na ni Jerwar. Uray ko mano awisan na, samay. Un nga rod, na. Uray nila kay ka, di na kainaway, so uray na minsan lakuma. Nala, urayam latang aroda na subang pwede asawam, bilinda. Anya, nabsog ka mo't lang, Edwina? Ay, perme. Thank you manan, Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasano? Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kasto yung malpas tamangan. Katsi ka, bahala ka, Jigo. Wangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daano aportahe na ita in-order ta. Uwan Pasipeko, talagang agbusugak manantad ta. Saan tapay nga gaw-awit lumalpas ta mga anuan? Mapanta pa iti sigur nga ayuyang ta. Uwan, ariglado, Pasipeko. Amom, may ayo akman amang ming-ming-ming di tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan. I like you. I like you too, Pasipeko.